这个那种找到一种朋友时的，我一直都不跟他说给，他们cũng bắt đầu bao lâu rồi也就老铁被种朋友时的，老天的那要我委屈，都去那要想老轻声也老老稀呀，稀了后老老稀了老只么声调，老老只么声调ที่ E ที่ O ที่ B ที่ bao 那样。thì là giờ cuộc sống tôi lấy bé là thì nữ sinh đầu thi bé là委屈nhận được nào ok 委屈 thì tôi hắn gì tôi nói vậy 委屈 sai tôi lấy chả sai tôi thì cũng không sự lấy chả thầu cái chỉ tao ấy đó chỉ thầu lấy thầu cái chỉ tao nhẹ vậy không đã chỉ đó mà mỗi tôi nâng sát đó chỉ là để ok tôi nhẹ ok tôi ua đó chỉ thằng thiên thì có chỉ tao ua nữa chỉ có không sự tao hay để ôi cha nữa hay chỉ họ thế không sự tôi ô chaอยู่ตัวเลยhay nó tôiอยู่chỉ có khôngรู้สึกnữa làหัวแต่รู้สึกผิดก็รู้สึกผิดอย่างchỉ có hay là lúc nó tế tôi tuần đó thìแต่ก็chỉ là hay là có được khen 我觉得委屈哇ก็รู้สึกผิดอย่างก็รู้สึกผิดvì cứ知道我那样chỉ là một điều 我觉得委屈ก็รู้สึกผิดตัวเองอ่ะvì đểกู知道我的心在就没可能还能得กูนะ有的估计连งง那样就我觉得委屈也老天的那样委屈的呢老天二的那样满足足呢其实看了足呢要想哦 OK 满足thật gì nữa 满足呢sẽ多啲价值多啲走些那样的点พอใจลง些那样满足的都汉字的那样满足这老上班用的那这点我意思啊那点一个星期说这点一个星期来点满足就是走些呀走些了这种些了呢这古上个不用了都别删了古上了我每天都很忙一个星期只有一天休息就满足了也猜到一下猜到掉我每天都很忙每天才得错弄呀我每天这古子错弄都很忙对对คือแห่งเลยอ่ะเดียวเมื่อหลุนต่อแห่งชิโตชอลี่อ่ะ一个星期เนี่ย一อาทิตย์เนี่ย一个星期只有一天主要还得莫一怒那样只有一天的主要还得莫一怒休息就是少了 OK 有พักผ่อน那样就满足了这容些了你满足了这些老鲁什么是天的呀 OK 这刚才我叫了上班用的那呀上里呢我每天都很忙一个星期只有一天休息就满足了点猜一下猜到一点相同的一天呢你知道少的呢主要还得相同的一天呢呀莫一同的你少是点你走些的你一种些很来为还点能用việc hàng nên都很忙呀也满足这些领导呢满足了呀这好中文字呢呀农民想哦的那呀农民呢是在讲农民是在点而且sau này多练着对呀sau này多练对我爸爸是一个农民我只要一度那我练对呀我爸爸是一个农民的样点我是一个农民古要sau này是古要把它送出白色呀也我是农民我是一个农民那 OK 而且我妈妈是一个农民不到老路爸爸妈妈呢这要念贴字的是每老路nhỏ看的念贴字呢叫我一老呀路ภาษาอังกฤษfather mother 这老路 parents 这里要老路论战的那样这老路论战的念贴字这老หัว父母这รวมทั้งท่อน念贴字要给ทั้งท่อน呀我父母是农民的这样
这好点可能嘛一堆是一个那样，底下的二多了就我父母是农民，姑娘姑只要手拿，那 OK。好了，我中间呢要了路我点惭愧，惭愧惭的成哦，愧的成包就惭愧，惭的呢就愧，那 OK。惭愧就是點รู้สึก到ยังรู้สึก到的จำมัวนะ呀ยังถ้าก็รู้สึก到ก็จำมัว到呀我ก็只樣的ก็有主我到的時候就ก็我知道นะ就ก็รู้สึก到จำมัวแล้วก็ดูแข็ง呀可能นะอย่างตัวอย่างอย่างก็ปัญญา我上點กู有一度技能但是嘛กู只對應有冇本事冇錢嘢到呢結果กู拿到嘅กูรู้สึก到จำมัว了กู那 OK。我是个男生，可是不能挣钱，我心里觉得很惭愧。古也都只能的是嘛？那点我是个男生，男生的都只能说那呀，和生的人都包了的，让的都学生也那念的呀，男生就是的都只能说，古也都只能说了，都说呀。可是比如点是不能挣钱。挣的就挣那些东西呀，挣钱的不能的只对应不能挣钱，只对应钱呀，我心里觉得好古鲁西啊，รู้สึก到的很惭愧，รู้สึก到的จำมัวแห้ง呀。OK， 然后呢，古出门不能老路叫了开了那搜一下的，和等你整个实验点上的都好 comment， 因为等你呢，个来的古天啊，我真的被马的新纪录有的来video中间。